گل دنگ کردستانیه. جنابندان نوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 6 مشدار 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 14 آمده 16 گزارنشم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. جبینا کمیسیون یاوه هفته ها تالوخ کرن. جبینا ایرو یا کمیسیون لمجلس تالوخ هفته پیشیامه هات کرن. کمیسیون و ایرو لسر پلانسازیا چوینا گرا و این رالی هفدیتن به ریبرا پوره بجویا او وزیر کار هندر آلی یرلیکایا گزاری بکرا. لیبره جبر کو یرلیکایا را گاند که او جبر برنامه خواه ناونتوی نکاره بشتر ببه کمیسیون بریار دا که جوینا خواه هفته بیل دار بخیب. دانن حشت مجداري مشاكل جرسيت استاذ كرن وارمانجا مشاجي اعضادية سروقاتي وحمو قرتين سياسيين دولات زندان دولات التركانة امجي کدکاران بانگا بشتربونا مشا حشت مجداری یا کلنه کرن. اندام ناو برلینه اجوی تاشت او داوود او سمه بانگا بشتربونا مشا حشت مجداری یا کلنه که جبو آزادی ریبرا پوره لدرخستن کرن. دانن حشت مجداري مشاكل جرسيت استاذ كرن وارمانجا مشاجي اعضادية سروقاتي وحمو قرتين سياسيين دولات زندان دولات التركانة امجي بانگوازيا كي جبو حمو كدكارا را تكت حنجتا نشان ندو نبيشه كاري ماي ازمكا تولي مشي ببن امجي سر خباتين امجي سر كاري خونه لبلد حشت مجداري اميل كل نبن اميلي دارن حمو كستولي ببه املور هردو ببينه نماره براپو پارتی اواکر ناوی پارتی خسته پارتی کاکری کردستانی جبوی ام جی وکی کارکاره ام خوازن تر مشیبن بانگا هر کسی هیه بلا هر کس بیت تر مشیبه جبو ریبراپو جبو آزادی ریبراپو جبو ام خوازن گلی محمو تر مشیبه لسویس ریجبو مشاهشت مجدار بیناور کارته کرن. اندام انجباک دموکراتیک آ کرد لسویس ری جد کسه و یکتی جنین کرد سویس ری یج کسه سردان مالان دکن و بلاوکان بلاو دکن. هفسروکا جد کسه دیلان چتینکایا لباجار لسر سینور سویس را آلمانیای ولستهوت تیگن لوفانسبورگ و ستین سردان دکاندار و مالان دکر. هفسروک جد کسی جمال özdemirci لسته گالنی بره برین نافند جواک دموکراتیک آکورد سته گالن سردان مالان کر او بلاف کر. روشنموان محمد نوری اکینجی جی لباجار آراوی دچالاکی ده جبو مشو میتینگال کلن بانگا تبلی بونه کرد. ولاتین آمده در حق پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده آخفین و گوتن جبو آشتی پیک وره دوی ریبراپو آزاد به. باشکال افور نبو بارش ترجی دبه گره افور نبو نابه یعنی ایشکی گره باشکال افور عبدالله جناب چکه بارش ترجی دست وی دایه توی باشکال افور برده خوشه سلعدین آبیجی برده خوشه باشکال افور بارش بده باشکال چاره تنه سیگرتی جو خواهم دخوازن برم بردانه ما عبدالله جلاجی اوگی پیش در دریا ده تب دخوازن آزاد نه یعنی یا آزاد بو هر تش بمشه سیاسی هموزی یعنی تابی ور بردن یعنی عبدالله جناب نه بردن بارش چیه خوازن عبدالله جناب بردن برای گش بی بردن مالان که چیزم چیه ده برای گش بی بردن برای گش برای کبن برای دولت من نخافینی بارش خوازن باشی خوز عدالت خوازن لا آزادی هر کسی به باش
لبسمله بگرسایی سردان اشینا روبارکانی هات کرن. گریلای هپگر رزگار اکنجی بناسناف روبارکانی ده 13 گلان 2017 آنده لزاپه شهید ببو. به پیشنگی مبیا داره لنافچه آمد بیسپیلی مالاشینی هات فکرن. هفسروکا دم پارتی آمده گلشر özر روبرنده و پی نافچه اندامن کومله هفته و هشتان کومله دایکین آشتی تو هایدر و گل کس چونه مالاشینه. پشتی رزگرتنه هفسروکا مبیا داره رمضان دنگز آخفی و گوت امی لحگین خواه جبیر نکن او نرخین مین پیروزن دوه ام به همو سازین خواه بشتار شینا شهیدان ببن و دریا وانده تکوشینه بکن. دسته ریوبریا ناوندی یا دم پارتی لناوند خواه انکاره لحب جویه. جوینه به سروکاتی طولای حاتم مخولاری و تونجر باکرهان دست بکر. ده جوینه ده و بانگ آشتی و جوکا دموکراتیک آره براپو آستا پیواجوی که گیشتیه بریار دادگاه ماف مروفانا دربار سلاطین دمیرتاش و فیگن یکسک داخته و به نکاش کرن. روژه و سرکه یا جوینه جی هفدیتنا داویا بر ریبر آپوره هر وها و چوین کمیسیون یا جبو ایمرالی جی ورنر خاندن. سیح باروی نباکور کردستان و ترکیه داخیانی کفار و شاندن و خواستن سلاطین دمیرتاش ببردن. افسرو که بریه هدف سلاطین دمیرتاش جچار مشتارا 2016 هم وگرتیه. دمیرتاش نها جیل زندانا ادیر نیته گرتن. دادگاه مافه مرووانا اوروپایی سیسی مشتاری بریاردا که سلاطین دمیرتاش وره بردن. جبو فهم کرنا مسئله دوی ام بچن 9 سال بری. دارازا ترک به فرمان سرکومار AKP اردوغان به دوزا کومپاس یاکوبان جزال دمیرتاشو به دهان سیاستوانان بری 9 سال لسر درباس بو. پارزرین دمیرتاش دوز برن جم دادگاه ماف مرووانا اروپایی دادگاه هیجی 8 تیرمه بریاردا کو ماف دمیرتاش هاتیه بن پیکرن و دوی وره بردان. اقتدار AKP جی مهابوری اعتراضا بردانا ویکر. او اعتراض جهات نرخاندن و سسیه مجدار دادگاه اروپا بریار خوایا تقزدا. لازمه بیی وره درن خستن دمیرتاش وره بردان. لدارازا ترک لدوی اقتدار دنره او خواه گراندکه. سیح باروین لواکوری کردستان و ترکیه دربار مشارده دا پیانیکدان. بارویان گوت دوی در حال بریار دادگاه ماف مرووانا اروپایی وره بجیانون و دمیرتاش ببردان. بارویان تبی دمیرتاش خواست که او بریار وکه امسال آنگو میناک وره دیتن و سیاستوان انگرتی همو ورن بردان. بارویان که داخیانی هفاردان اون. بارویا سمسور، آگری، آنتالیا، آیدن، باlıkesir, ایلخ، بتلیس، چولیک، بوردور، بورسا، دنیزلی، آمد، دیلوک، جولمرگ، ایدر، استنبول، قرس، قاستامونو، مانیسا، مردین، موغلا، موش، سرت، رها، شرنخ، تکیرداغ، درسم، وان، یالوفا و زونگلداک. 25 جن و زاروکاتن قتل کرن. پولیتیکاین بجزاتی و شیدت کجهلا پرگالا بابک سالار و تی افراندن هر مهدبه سدم اکم کجه نوین جن و زاروکان جه گلک جاران جهلا میران هری من جن گلک جاران جهلا میرن هری نزدیکی وان و دمالین خودتن کشتن تبی و شیدت سیستماتیکا میران کل سرانسر کردستان و ترکیه بردوام دکه جن دفج تکوشین اخوای جبو آزادی و جیانه برنادن لگوری دانه این که آژانسا روز نیوسه برهف کرنه ببورینن آژانسا جن نیوسه برهف کرنه دمها جوتمه هده 25 جن و زاروکاتنه قتل کرن مرنا 8 جن و 3 زاروکان جی بگمانه لگوری و لعدیرنه جنک لکایسری 2 جن لإزمیر 5 لیالوفای 1 لدنیزلی 1 لمانیسا 1 چاناکاله 1 لستنبول 4 لانکره 1 لزنگلداک 1 لمرسین 2 لچانکریه 1 لبولوی 1 لادنه 1 لسیرته 1 لکوجه علیه ایجنکاتن قتل کرن. خواندکار هر روز جبو روژینکا با ایشت چالاکی دنه لوانه خواندکار بارمانجا رونی کرنا بویرا مرنا روژین کابایش و خورد کرنا اولهی کامپوس چالاکی دابون دست بکرن
Xwendekaran diyar kirin ku heta rayedarên zanîngehê û saziyên peywendîdar gavên şêmber neavêjin evê çalakiyên xwe bidomînin. Di heman demê de nêrînên xwe bi ajansa refar vekirin. Xwendekara bi navê Dîlan Ergül Waqfî cîwan dengê xwe bilind dikin lê devlet nahêle xwendekar bi gel re hevdîtinê bikin. Devleta ku kujeran diparêze bi barîkatan li ber me radibe. Heta ku em encam bigirin dê tekoşîna me bidome. Rêveberiyek ku kujeran diparêze nikare xwendekaran biparêze. Em dixwazin bizanin kujerê rojînê kî ye, numûneyên DNAyê yekî ne. Em ji bo rojîn edaletê dixwazin. Em dixwazin pêşî li kuştina jinan bigirin. Metin Orak jî Waqfî em bi rojane li vir edaletê dixwazin. Em dixwazin dengê me were bihîstin û ji ber vê me asteng dikin. Em li edaleteke ku li vir nîne digerin. Suçdar diyarin lê edalet nehatiye bicîyanîn. Divê hemû rewşên derbarê mirina rojînê de werin zelalkirin. Çalakiyên me dê heta ku edalet pêk were berdewam bikin. Xwendekaran banga hevgirtinê li her kesî kirin û daxwaza xwe ya edaletê ji bo rojînê dubare kirin. Li Finlandiyayê sê Kurd hatin miçavkirin. Li Ewropayê di nava çend salên dawî de siyaseta tawanbarkirina Kurdan roj bi roj zêdetir dibe. Pêşî li Almanya û li Swêdê vê carê jî polîsên Finlandiyayê êrişî Kurdan kirin. Polîsên Finlandî bi awayekî hemwaxt bi ser mal û komeleyên Kurdan de girtin. Êriş di çarê mijdarê de li başûr Rojhilatê Welêt bi awayekî hemwaxt pêk hat. Polîsên Fînî aktivîstên Kurd Naîm Acar, Ramazan Koyun û Metin Çelik bi hincetan bincavkirin. Piştî bincavkirinê li malan û li navenda civaka Kurd a Helsinkê jî lêgerîn hat kirin. Ya balkêş ev êriş di dema serdana Wezîrê Karê Derveyê Devleta Tirk Hakan Fîdan de pêk hat. Meclisa Gelê Kurd a li Finlandiyayê vê bi hürmetiyê li hemberî gel bi tundî rexne dike. Bêrîşên xwe hewil didin tekoşîna Gelê Kurd maftar tawanbar bikin. Bi ser komeleyên Kurdan û malên aktivîstan de bêhincet digirin. Em weke Gelê Kurd mafê me herî xwezayî ye ku xwedî li sazî û nirxên xwe derkevin. Xwedî derketina li rêxistin nirxên siyasî û çandî mafekî gerdûnî ye. Em weke Kurdên li Finlandiyayê vê helwesta hikûmetê qebûl nakin. Heftê mijdarê roja înê em li paytext Helsinkî li pêşiya avahiya Wezaretê Çalakiyê li dar bixin. Banga me li Gelê Kurd û hemû derdorên demokratîk û dostê wan ev e ku bi xurtî beşdarî Çalakiyê bibin. Serdozgeriya Komarya Stenbolê ji bo îfadeyê bang li 6 rojnamevanan kir. Lê pirsîna li dijî şaredarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu her diçe berfireh dibe. Serdozgeriya Komarya Stenbolê bi daxuyaniyekê ragihand ku di çavçoveya lêpirsîna têkildarî şaredarê bajarê mezinê Stenbolê Ekrem İmamoğlu de banga îfadeyê li rojnameger Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydın Taşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan û Batuhan Çolaka te kirin. Rojnameger dê li Müdüriyeta Emniyetê ya Stenbolê bi îdayên belavkirina agahiyên xelet û alîkariya rêxistina suç îfadeyê bidin. Li aliyê din rojnameger Ruşen Çakır li ser hesabê xwe yê medya dijîtal diyar kir ku nehatiye bincavkirin. Li Efrînê welatiyek hat xetilkirin. Şêniyê bi navê Şükrî Ehmed Oso ku bi navê bavê Ebdo tên naskirin, du hêvarê de encama gulebaranê de hat xetilkirin. Şükrî Ehmed Oso ji gundê Keferzatiyê ye du hêvarê dema bi traktora xwe ye li çandiniyê ji kargeha guvaştina zeytûnan vedgeriya li ser riya gund ê Freriyê Kefezîtayî ji aliyê çekdaran ve hat gulebarankirin û birîndar bû. Şükrî Ehmed Oso ji bo nexweşxaneya Cindirêsê hat veguhestin lê ji ber birîna giran jiyana xwe ji dest da. Li Tuşbayê hevgirtina jinan, daristana jinan hat vekirin. Di çarçoveya projeya daristana jinan de bi pêşengiya Komîsyona Jinan a Şaredariya Tuşbayê û bi hevkariya jinan 500 şitlên darên berrûyê hatin çandin. Nûnerên Rêveberiyên Herêmî endamên Meclisê yên jin û xebatkarên şaredariyê tevlî çandina şitlên daran bûn.
Hev şaradar xanım Akköşe Akıfı u got, ev proje diyarkirina peyvendiya xurta dinavbera jinan u xezayê de ye. Em bawer dikin ku her şitla ku bi destê jinê tê çandin ne tenê xwezayê civakê jî baş bike. Ev xebat ne cara yekeme û dê nebe cara dawî jî. Pişre berdevka Meclisa Şaradariya Wanê Leyla Çelik jî got, armanca me ev e ku jinên kuştin xweza neêtalan kirin. Destê jinê li vê derê axê ket, em ê xwezayê û jiyanê biparêzin. Rabia Hemed divê jin bi xwe biryar bidin ka dengê xwe bidin kê. Endama Encümena Serkirdatiya yenekê Rabia Ahmed Abdullah ji Rojnivîsê Akifê got, destûra bingehîniya Iraqê rê dide ku rêjeya jinan bigêje ji sedî pêncî. Divê tu kes û tu partî astengiyan derneynin pêşiya jinan. Rabia Ahmed destnîşan kir ku çanda babeksalarî û mêrê otorîter rê li ber namzetiya jin girtiye û got, ji 7,769 namzetan 2,248 jin ji bo parlamentoya Iraqê namzetin. Li gorî destûrê rêjeya kursiyên jinan di parlamentoya Iraqê de divê ji sedî 25 kêmtir nebe. Ev tê wateya ku rêje dikare bigêje 105'î. Mixabin kursî di destê mêran de ne û rêje nayê zêde kirin. Divê toreke hevbeşiya jinan were avakirin û ji bo mafê jinan têkoşînê bike. Li Herêmê pêwîstî bi 1516 navendên dengdanê heye. Berdevkê desteya hilbijartinên Herêmî ye li Komîsyona Bilinda Hilbijartinên Iraqê Zana Osman di daxuyaniyeke de ragand ku tevayî navendên ku dengdan lê pêkwerin radestê hêzên evlehiyê hatine kirin û wê îro tevayî amarên pêwîst vegwezînin van navendan. Her wiha Zana Osman diyar kir ku li Herêma Kurdistanê ji bo dengdana giştî pêwîstî bi 1312 navendan, ji bo dengdana taybet jî bi 204 navendan bi giştî pêwîstî bi 1516 navendên dengdanê heye. Hêjayî vebirxistinê ye wê di 11 mijdarê de li Iraq û Herêma Kurdistanê hilbijartina parlamentoya Iraqê pêkwere. Mafê 21,494,000 kesan heye dengê xwe bikarbînin. Ji bo hilbijartinê 7,769 kesan xwe namzet nîşandane. Ji van 2,248 jinin û ji bo bidestxistina 329 kursiyên parlamentoya Iraqê wê tevlî hilbijartinê bibin. Gudarên hêjan û çeyên me bi dawî bûn dem baş.